May pa oras, labot Kapampangan. Uchay, makasilip na naman kaya gulot. Pamo, bisa ko manakit classic t-shirt. Loyan yan eh. Oh, yan. Tugak peperat, eh. Classic yan, wala na makanyan ngayon eh. Makanyan man. Ito yung kakatamong Kadinalan 73 quiz 173A ne. Bayo kay pagumpisan, buri kay dinan maya pa oras Nicole Lopez. Nicole metong yakareng kay katamong talatuki ato pa nakatamo kay YouTube ne. Big comment sa ketang metong thread kay YouTube. Ketang with the local thread pa naman nata itang local big comment eh. Takala salamat kaya ka Nicole, kaya kang pamanuluki eh. Okay, pag-umpisan tane imumunan dili duhat tegalugan niya yan at inyang mas manayo na Kapampangan eh. Kadwa higupan at inyang H, so tegalugan niya yan at inyang katulid kang Kapampangan ng higupan balo ya katlu gabi manyaman niya kanu kesiga nga gabi tegalugan niya tinyang manayo na Kapampangan yan. Kapat kapwa tao tegalugan niya naman nano yung katulid na kang Kapampangan balo ya kalimag gamot anen gamot wari wari balo kang Kapampangan ng gamot kanam luhuran tutukluan din luhuran kang Pisamba na ano yung Kapampanganan yan. Kapito karamihan tegalugan niya tinay namang H yan balang ating H ata malyari tayo lako H ba tayong gawon Kapampangan eh wala mo makanya nito kawalo yun H na naman harang tegalugan niya naman at yung mas manayo na Kapampangan yan deta namo nya mamuntok yun nga layak yung gulot po mirasan ko panguran kayo ni panay ko sasabihan patsi Kapampangan tamo di pa nga Kapampangan tamo din kaya katamong anak din kaya katamong apo tala pa naglugan Kapampanganan tala takala salamat with tamungan.